Ćao drugari, dobrodošli na video teste drugu epizodu da li bi radije. Ako nisam znao šta je da li bi radije, evo objasnit ću vam. Sada vi meni pišite u komentare ili ja nađem neko ugledu pitanja. Da li bi radije pojeo pomfrit ili bi pojeo hamburger, svenate. Znači, evo ja ću pomfrit. Eto i to je moj odgovor. Hajde da počnemo. Prvo pitanje glasi: da li bi radije Mesija ili Ronalda da ti bude otac? Pa uzeo bi Mesija. Bio bi viši od njega. Znači on bio kudel skroz. Da te pozovu u klub Real Madrid ili Juventus, u koji bi otišao? Otišao bi Juventus. Odgovarat ćemo na 10 pitanja. Treće pitanje glasi: da li bi pojeo meso aligatora ili bi pojeo meso zmije? Prije aligatora. Zmija aligator. Četvrto pitanje glasi: da li bi radije PlayStation 4 ili Xbox One? Pa ja bih uzeo PlayStation 4. Peto pitanje glasi: koji bi auto rado prije uzeo? Lamborghinija ili Bugatija? Ja uzeo Bugatija. Da izabereš da ti bude brat Muđa ili Edin sa kanala ADC Brothers. Pa uzeo ja Muđu. Što? Šesto pitanje glasi: da li bi radije bio prvi srednji razred ili bi završio školu? Pa završio školu. Da li bi rado imao 18 ili 32 godine? Pa ja bi rado imao 18, zato što sa 33 već sam star, a ako imate, vi ste mlada, polažite za auta da vozite i to. Osmo pitanje: da li bi radije da imaš najjači kompjuter na svijetu ili najjači mobitel? Pa, jel misliš pol giga ramu ili onu jačina? Pa ja bih uzeo prije kompjuter, zato što na kompjuter može stati GTA 5, svašta, a na mobitel i Need for Speed tu može stati i... Jel deveto? Jest. Deveto pitanje: da li bi radije imao najbolji internet na svijetu ili najbolji televizor na svijetu? Pa ja bi imao rado najbolji internet, zato što bez interneta se niko i ništa. Da li bi rado imao brata ili sestru? A da se to već odgovarao i rekao sam brata. I ljudi, to je bilo to. Nadam se, video je kratak. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ovo su bilo 10 pitanja. Ako želite da budete u sljedećoj epizodi, trebate lajkat, da se subscribe-ajte na moj kanal i u komentare napišite #jesam i vaše pitanje. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Napišite pitanje za koje vam nima. Ćao!